Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Jong, ek sê vir jou sê, ek lyk mos om op 'n Saterdagoggend net so rustig 'n bietjie op te staan. Mamma lê mos nog in, jy weet, in Spad. Kyk, hy laat hom nou nie van stryk afbring vroeg in die oggend nie. Daai hondjie, nee, hy lyk van 'n bietjie net ontspan en rustig lê. Ja, ek ry nou gou so 'n bietjie. Ek gaan nie na die tops toe nie, moenie worry nie. Ek gaan na die Spar toe. Ek gaan nie die mansapteek vanoggend besoek nie. Maar nou ja, lekker op 'n Saterdagoggend die Moerkoffie Express. Ek maak gewoonlik Sondag maak ek vir my ontbyt lekker spek en eiers in die pan en al sulke tipe goeders, jy weet, en boerewors, 'n lekker, wat sê julle, 'n lekker roosterbrood met tuisgemaakte jam en al sulke tipe goeders. Kom hierdie son nou lelik hier van vooraf deur. Maar ja, ek doen dit gewoonlik op 'n Sondagoggend. So ek gaan gou net so 'n bietjie lekker dinge skry, gou 'n bietjie eiers. Ek met die eiers hart 'n bietjie laag. Eiers natuurlik altyd 'n wonderlike ding in enige huishouding. Al so baie goed wat jy kan maak. Ek maak deesdae wat ek noem dit sommer 'n samosa omelet. Dit lyk net soos 'n samosa, maar dit is eier. Suiwer eier. So ek ry nou hierso so deur Port Elizabeth. Dit is 'n mooi area hierdie man. Jy weet, hier Port Elizabeth is hier letterlik sulke klassieke areas. Ou huise, goeie ou huise wat nog lekker gebou is met bakstene en ordentlike sement en goed. Nie hierdie nuwe bokshuisies wat hulle al mekaar slaan en so meer nie. Maar nou ja, hierdie week het natuurlik op 'n hoë noot geëindig. Die man met die rooi baadjie by die Mhlanga Kommissie, Brian Magotsi, hy is blykbaar uiteindelik gearresteer. Ek het gewonder wanneer gaan dit gebeur. Maar lyk my die justice system speel nie, dit staan nie stil nie. Dit is maar die heeltyd besig om te woel met van hierdie mense se sogenaamde sake. Nou, ja, die een ding wat gebeur het, is blykbaar dit verlede jaar gebeur. Dit is nou volgens beriggewing. Daar was 'n aanslag op Brian se lewe. Kyk, Brian is baie belangrik. Brian het ook, net soos hy lyk my goeie vriende het hy ook baie vyande. Nou, hy beweer daar is op sy voertuig geskiet en so aan, en hy het dan met sy lewe nog nie daar al weggekom, al van afgekom. So, nou blykbaar is hy Vrydag na die Mhlanga Kommissie. Nou, en moenie vergeet nie, hy het natuurlik gedurende die kommissie, het hy die hele tyd geclaim, hy word geviktimiseer en hy word as 'n leenaar uitgemaak die hele tyd. Hy het tot op 'n call aansoek gedoen dat advokaat Chalkinson, wat die getuienis lewer basis, volgens die staat, het hy beweer dat hierdie ou speel nie mooi met hom nie. So, maar dit was toen nie suksesvol nie. My favorite Judge Mhlanga, het dit glad nie geëntertain nie. Glad nie. Nee, geëntertain nie. En hy het gedurende die afgelope week, het ou Brian
letterlik bloed gesweet. Hy het onder andere die hele tyd dit gesê. And why would you send that to Mr. Matlala on the 2nd of January? Let me not incriminate myself, Chair. The next screenshot is, again, the personal number, well, the salary screen without a personal number, no records for combination. Does that relate to the prosecution of General Khumalo? Let me not incriminate myself, Chair. Let's get to what happened after you sent all of these screenshots to Mr. Matlala. He writes back on page 77, what is this things you've just sent to me, brother? I see it shows several registration numbers of cars and residential addresses, and you say they used state money to buy those properties. So why were you sharing this information with Mr. Matlala? I'm not going to incriminate myself, Chair. Is 'n nuwe enetjie, né? I will not incriminate myself. Ja. So as jy 'n vraag gevra word, dan sê jy net I refuse to incriminate myself, Your Honourable. So, dis wat hy gedoen het, die hele tyd. Maar daar is hy nog gearresteer, hy sit blykbaar nou lekker knus en warms in die arms van die gevangenisdiens iewers in 'n sel. Hy sal seker môre, sal hy seker verskyn, en dan sal ons nou hoor wat is presies nou die situasie met hom. Maar ja, hy is net 'n dodgy karakter. Yeah, you see, this message, I think, was forwarded to me because the language written here, there's no way he and me can speak in this language. So, this John, I don't know, I can't find, I only knew it's John. John may have been on your phone, but your phone has disappeared. So, No, PK, they took it, PK. It means so you don't have your phone anymore, so you can't tell me who John is. No. Now you're saying something completely different. Now you're saying, no, John didn't send a WhatsApp to me, John sends a WhatsApp to somebody else who forwarded it to me. No, Chair, I'm saying the language that is written here, you may find it was forwarded, this portion. And now this John, I only knew this John on my phone like this. I'm going to object, Chair. This, Just before that. Yes, Ms. Muhammad. thank you, Chair. The question that the evidence leader is putting to Mr. Mokhoti, I believe has been asked on numerous occasions, and his response thereto is that the phone is not available. It was taken by the police. He doesn't know how to get a hold of this John. Now, asking him on numerous occasions, he's already given the answer. That's the basis of my objection, Chair. Thank you, Ms. Muhammad. Yes, I may have misunderstood Mr. Mokhoti, but I thought he was inviting me to ask through his attorneys for names and numbers, and the one name and number that I want to get hold of is John's name and number. If Mr. Mokhoti wasn't inviting that, then I'll withdraw the request to the attorneys, but I understood him to be inviting me to ask that. And Chair, I would understand that to be in due course upon that information, whatever information that he may have, or the names, that same will be made by the legal team for the evidence leader to have. At this juncture, he doesn't know who John is. He doesn't have his phone. It doesn't take the issue of John any further. I wasn't asking for the answer now. I was asking for it in due course in response to that invitation. Are you the one who asked the question, and then the name is there, Bayela aangestel as 'n briek? Is that a text that you sent? I
can't remember, Chair. Dan ook die president hierdie week uiteindelik sy weg oop gesien om daarom met dieselfde oorgawe wat hy vir Andrew Whitfield yesterday, met dieselfde oorgawe wat hy vir Andrew Whitfield verlede jaar of 'n jaar voor dit van ontslaag geraak het, bloot omdat hy nie gewag het op sy antwoord of Whitfield kon Amerika toe gaan of nie. Hy het met daai selfde oorgawe het hy nou van hierdie ou dame het hy ook ontslaag geraak. About the former House aide, I want to say, Honorable Member, my biggest apologies. There were no formal contracts for these payments and funds were transferred privately, I'm going to be informed, rather than via departmental payrolls deductions. As I have already indicated that she left because she needed to pursue her Ubutwasa, like she got overwhelmed when it was a 1 year. It was a 1 year, Chair, because the cabinet took that decision. Remember, the powers to appoint DGs are the president's power. However, the president subjects those to cabinet. So the cabinet concludes on the term and the person. So the cabinet concluded in giving the DG 1 year. Wat 'n kleurvolle karakter, né? Minister Tolashi van Social Development. Haar storieetjie loop basies so, sy 2 leekse Chinese voertuie ontvang. Blykbaar namens die ANC Vroue Liga, waar die donateur eintlik vir hulle gegee is. So, dis wat sy ontvang het, maar hier lê die ding. Eerstens, sy het dit nie vir die ANC Vroue Liga gegee nie. Chair, you would also know, members would be aware of the issues of the 2 vehicles that were donated. The matter, Chair, came before us as a parliamentary question. This parliamentary question, Chair, was sent by one of our honorable members. As per the norm, I responded to the parliamentary question, and Chair, in that question, I made it very clear that the cars were meant for the ANC Women's League, not me. And this is why I did not declare them. I guess there's a perception that I misled Parliament. However, I want to reinstate that I did not mislead Parliament. Your daughter is driving the ANC Women's League's vehicles because it is registered in your daughter's name, right? Your daughter also goes and sells the vehicles of the ANC Women's League. So your daughter is busy with a lot of things. I'm not sure when you declared and when you responded to my question when you said that because it shows, the record shows, I'm just not sure, I asked the team to go and print it, that both those vehicles were registered in your children's names. So this means your son is also part of the ANC Women's League. Sy het gegaan en dit blykbaar na bewering een vir haar dogter en een vir haar seun gegee. Die kinders op hulle beurt het gegaan en gesê, nee, dis 'n lekker ene hierdie. Kom wat ons doen is, ons like nou nie hierdie Chinese goed so baie nie. Ek myself is ook nie 'n ou vir Chinese voertuie nie. Maar anyway, kom wat ons doen is ons verkoop van die goed. So hulle het van dit ontslaag geraak, ander voertuie gekoop wat ook al gedoen het met die geld, die opbrengs van die verkoop van die voertuie. En toe dit nou op die lappe kom, die voertuig moet teruggegee word. Toe moet minister Tolashi nou gaan en voertuie gaan koop weer, of hulle nou so leek soos weet ons nou nie, om basies reg te maak. The matter now, Chair, has been deposited to the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee. The matter is now at that point, which I will request that we leave it there until it has been concluded at that point. About the Women's League,
That's a political matter. I guess the political organization is dealing with the matter. To the Ethics Committee, which I have deposited my own affidavit to the Ethics Committee. The matter is now at that point, which I will request that we leave it there until it has been concluded at that point. About the Women's League, that's a political matter. I guess the political organization is dealing with the matter. Maar die tweede aspek van dit is, sy het ook blykbaar gegaan in regte Ubuntu-styl en sy het vir haarself 'n huiswerker aangestel. En hier lê die ding nou. Die huiswerker se salaris is natuurlik soos verwag word wat betaal sal word vir 'n huishulp vir 'n minister. 'n Gedeelte daarvan, ons weet nie presies hoeveel persent nie, was vir haar dogter gegee. Minister, you have literally thrown your daughter under the bus here this morning. Your daughter seems to be handling the department matters of the department. Number one, you have said to this committee that basically between the aide and the agreement was between the aide and your daughter. You don't know what's happening there. This tells this committee that your daughter then has access to DSD letterheads because there's a contract here that actually states that half her salary must be given for household aid and assistance. So your daughter, number one, has access to DSD letterheads. Your daughter takes half the aide's salary to buy groceries. This is your daughter, right? About the food aid, Ms. Nomathamsanqa Khuhlane. Chair, Ms. Nomathamsanqa Khuhlane was employed as a temporary food service aider under Regulation 57(2) of the Public Service Amendment Regulation. Chair, on this salary that was split in two, I can categorically state that Ms. Khuhlane was employed by the department in the official residence in Cape Town. When it comes to the payments to the daughter, Chair, I have no knowledge of that because Ms. Nomathamsanqa's salary came straight from department to her bank account. Ms. Nomathamsanqa, Chair, got ill when she was appointed, and you got to realize that I was reported that she's unable to stay in Cape Town because of her state of health. She was then told that she had to be in Eastern Cape. It is when she was in the Eastern Cape, stayed with the daughter, that between the two of them, they had their own arrangement, which I was not aware of. I am still not aware of. Nou as jy dink dit is vreemd, dis nie so vreemd nie. Wat ek weet, dit gebeur in politieke partye. Ek het altyd eers gedag as net die ANC toe ek al van 'n gehoor het die eerste maal. Dis nou nog vir my verbuisterend wat ek meen. Ek kan nie glo dat dit is hoe ons werk nie. En die ding is toe het sy basies 'n gedeelte van die vrou se salaris ontvang. So dit gebeur in politieke partye blykbaar. As jy een of ander amp beklee, as jy suksesvol is om 'n pos te kry, of dit nou 'n minister is of 'n raadslid, ek weet nie wie dit almal soort van affekteer nie, dan moet jy bereid wees om 'n gedeelte van jou maandelikse inkomste vir die party terug te gee. Dit is 'n tipe van 'n tithing wat hulle noem. Ons het gesien so 'n tyd terug toe die DA 'n nuwe leier verkies het, was daar een vrou wat blykbaar nie gekwalifiseer het nie, en dit het toe uitgekom dat sy het nie al tidings betaal nie. Het was nie op datum nie, is amper soos jou ry, so jou taxes, en sit as jou krag af en so aan. So dit gebeur oral, so miskien het die minister maar net gedink, wel, wat ek meen, ons doen dit vir baie mense, so why not, wat ek meen, jy weet, gedeelte gaan vir my dogter, dis as 'n blykie van waardering vir die feit dat sy my dogter is,
En die huiswerker moet ook verstaan dat ek is 'n fantastiese ma en 'n vrou. So dis hoekom sy moet bydra tot daai gedeelte. So ja, dis wat gebeur het. Kan jy dit oor vertel? I have said publicly that I am waiting for the outcome of the Madlanga Commission on all the matters that they are dealing with. And it is upon receipt of such that a determination will be made. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Mr. President. Honorable D.E. James. Thank you, Mr. President. We welcome your decision earlier today. Mr. President, I want to put it to you. It is not the only aid that she's been stealing from. I brought more receipts for you. She's been doing this since her time as a deputy minister. I have a sworn affidavit as well as bank statements. Will the minister be doing the right thing to pay back all these aids that she's been stealing from? Mr. President, what is your response to that? I thank you. Honorable James, I've noted some of the language that you've used, and some of the matters, as you know, you'll have to bring a substantive motion to the House. You may have an affidavit, but for it to serve in the House for debate, you'll have to bring a substantive motion. And Sy is nou in die warm water daarvoor ook. Maar ons weet mos nou dat die agbare staatspresident nie eintlik graag mense van ontslae raak nie, want hy het maar 'n sagte haartjie as dit by sekere mense kom en so aan. Maar hy moes hierdie week dit doen. Ek dink hy was so half onder dwang gewees om dit te doen. Want kyk, hy self is nou in die moeilikheid oor wat gebeur het daar by Phala. Dis nogal word 'n komitee nou saamgestel. 31 lede waarvan die ANC 9 het, die DA 5. Nou die DA se seleksie, ek ken nie die ander ouens nie, maar ek ken vir Glynis Breitenbach, sy is een van die 5. So het gee my om so 'n bietjie hoop dat die DA aan die einde van die dag tog die regte ding sal doen, sou dit kom by 'n soort van 'n verkiesingsproses om impeachment af te dwing. Is hierdie goeders in die pad. Maar die ou Caddy hanteer het goed, die Moerkoffie Express. Die hobbels en knobbels in die pad. So ja, het ons nou gearriveer hier by die Spar, want hulle maak nou oop 8 uur. So, ja, so die ding is, hy moes daar 'n plan maak, om te sê, kyk hier, sy het nie reg gemaak nie. Maar dan kom het ook uit dat die Tannie Tolassie het blykbaar ook, dit klink amper soos 'n katelknap, 'n ou wat ook iewers in die politiek iets is, 'n ou kader of iets. Hy is blykbaar so in sy 30's, en Tannie Tolassie is in haar 60's. Maar jy weet, die liefde is nie blind nie. So, nou loop die storie blykbaar dat Tannie Tolassie het hierdie katelknap se niggie wat so in haar vroeë 20's is, blykbaar met geen kwalifikasie nie. Maar wat ek meen, niks staan in die pad van kaderontplooiing nie, wat ek meen so, wat sy gedoen het, is ook maar baie basic, anyway. Sy het blykbaar die meisiekind aangestel as haar persoonlike chief of staff. Oh my word. But I want to ask, will she be charged for fraud? Will her advisor, the Ben 10, be paying the money for that irregular appointment? Will the cousin to the advisor for that irregular appointment also be paying back the money, Mr. President? So ja, soos basies 3 goed, het gaan oor die Chinese karre, het gaan oor die huiswerker, wie sy salaris gekat word, deel van haar dogter, en dat sy nou nog hierdie aanstelling gemaak vir die chief of staff ook. So Tannie Tolassie is nou weg, en hulle het nou blykbaar 'n baie bekwame dame daar aangestel in beheer van hierdie social development. Sy is ook tydelik aangestel, so ek weet nie of Tannie Tolassie net soort van
skors is duidelik nog haar salaris kry nie, dis baie belangrik, né? En so aan, of die huis op nog haar salaris kry nie, en of die dogter nog haar kat kry nie, dit weet ons nou nie. Maar dit is om, hoe sê hulle, 'n soort van 'n skuif in die regte rigting. So, daar het jy dit. Die afgelope week in Suid-Afrika. Van die ou grootes, een na by die Mshlanga kommissie. Ander ene, natuurlik by 'n parlementêre komitee, wat hulle dit ook al noem, om agter die dealings en die doings van die by nou ex-minister van Social Development, mevrou Tolashi, se goedertjies se doen en late te kom. Ons natuurlik gedien in hierdie parlementêre komitee sitting, die voorsitster se dame, sy was nie baie gelukkig gewees met sekere goed nie. Ek dink het maar gegaan oor my ou gunsteling, Darlene, se manier van ondervraging en punte stel. Nie dat sy dit nie duidelik stel nie. Het gaan maar net oor, jy weet, haar body language. My ex-vrou altyd vir my gesê, ek hou nie daarvan as jy so met my praat nie. Dan sê ek, maar hoe praat ek met jou? Ja, maar jou stem. Nou wat moet ek nou doen? Moet ek my stem verander? Wat ek meen, is om vir Bob Dylan te vra. Moenie sing soos jy sing nie, Bob. Watch uit vir jou stem. Gebruik 'n ander stem, dan gaan die mense jou dalk meer like. Maar, ja, en sy het so daarop gereageer. Honorable James, my only request is that you go to from where the minister goes to, where the minister responds to your questions, because now that we know that this was a party political issue, I would hate for us to be exercising oversight over the issues of the ANC. But Chair, the minister then responds in here. If the minister wasn't going to take questions on this, in this report, the minister then responds and says she did not mislead this committee. En sy het natuurlik ook, soos hy daar sê, sy het 'n probleem met die voertuie is vir die ANC vroue liga gegee, so moet dit nou daar bespreek word. But it's a basket of goods, dit gaan oor meer, dit gaan oor die karre, dit gaan oor al hierdie goeders. Dit is om 'n tipe van 'n patroon uit te wys, 'n pattern, wat ek meen, wat hierdie minister Tolashi tentoonstel deur die jare. En so sal ook, wat ek meen, Darlene sê daar vir hom, ek het nog ander goeders, want toe sy nog 'n adjunkminister was, ook. So hierdie is 'n gewoonte, wil ek amper sê misdadiger. Ja, seker wat jy het kan noem, die goed wat sy doen, kom eintlik neer op misdaad. Misdaad wat gepleeg is. Wie sien, hulle wil nie dit hoor nie. Want dit is mos nou 'n agbare minister. En omdat jy as agbaar aangespreek word deur almal wat jy teekom, kan jy mos nou nie agbaar wees nie, of is dit onagbaar wees nie. Jy weet. Nou anyway, hier in Dubai, hierdie agbare lede van ons municipal council, oh my word, ek weet nie hoe lank hierdie ding kan hou nie. Maar ek wil vir hierdie ene wys net laastens, is my absoluut poëties mooi. Ek dink hierdie man is van die Good Party, meneer Troon, hy's 'n agbare lid hier van Dubai. En gedurende een of ander sitting onlangs, ek dink dit was op die 30ste April,
seker so amper 'n maand gelede. Toe het hy die volgende gevra. Hy het amper gepleit by die raad om te sê, asseblief, jy weet, sê net vir ons, wat is werklik agter dit? Luister hierso. Today we're asking ourselves, what did we do to get such a bad government like yours? What did we do wrong? Speaker, when we leave our houses, we are faced with potholes, with water leaks, with sewage flowing down the streets. What have we done? Why do we deserve such a bad government like yours? Speaker, in Bible times there was like 10 plagues. How unfortunate for the people of Nelson Mandela Bay that we have to experience the 11th plague under you. Your government has become a curse to the poor people of Nelson Mandela Bay. You have returned hundreds of millions of rand that was supposed to upskill and better the living conditions of our poor people. What a curse you have become to this people of Nelson Mandela Bay. How ironic, Speaker, that this party that was very, very much instrumental in the freedom of our people has become the worst curse that we could get. If you want to ensure our freedom, Speaker, do the right thing and resign. Thank you. Is dit nie pragtig nie, hè? Beautiful, poëties mooi, beeldskoon. Meneer Troon, wat hierdie munisipaliteit, ANC munisipaliteit onder ANC leierskap, alhoewel ek verstaan, hulle dieselfde hoeveelheid stemme as die DA, so is die DA aandadig hierso. Maar, ja, ongelooflik, hy vergelyk hulle met 'n plaag, soos destyds met daai plaag in die Bybelse tyd. En ek wil ek wil myself verstout deur dit 'n stappie verder te vat en te vra, is dit 'n plaag hierdie? Of is dalks 'n moerse groot pandemie? Want onthou, dit gebeur nie net hier in Port Elizabeth nie, dit gebeur dwars deur die land, met meeste van die munisipaliteite. Hulle almal is basies half bankrot of moerkoffie toe. Van moerkoffie gepraat, Saterdagoggend hier op die trein, Radio Suid-Afrika. Nou komende Saterdagoggend, lekker program vir jou elke Saterdagoggend. Spring vir jou natuurlik Moerletiek met die agbare Marius Koortse. En ek natuurlik die dierbare Witwarm Wessel, nuus vanaf die Persbank. So geniet jou week, sien jou volgende Saterdag. Bye bye. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. 'n ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met dit sulkie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa, your voice. 24/7.